Zdravo! Svi smo gledali neke filmove ili serije ili čitali knjige gde je glavna tema bekstvo iz zatvora. Jedna od vrhunskih knjiga je recimo Grof Monte Cristo od Aleksandra Dime, a najbolje ocenjen film na poznatom sajtu IMDb je film Bekstvo iz Shawshanka. Sada ću vam ispričati neka bekstva iz zatvora iz realnog sveta koja su se desila, a nisu toliko poznata. Zagan, Poljska, 1944. godine. U nacističkom logoru Štang-Luft 3 grupa zatvorenika odlučila je da pobegne kopajući podzemni tunel. Grupa je bila predvođena britanskim oficirom Rogerom Bushellom. 76 zatvorenika su kopala godinu dana na 9 metara dubine. Sa alatkama koje su našli na raspolaganju iskopali su 3 tunela dugačka čak 102 metra, široka 70 puta 70. Ako bi jedan bio otkriven, ostala bi im druga 2. Iskopano je preko 100 tona zemlje, koju su logoraši nosili u džepovima ušivenim u pantalone, a potom prosipali po dvorištu logora. Podzemni hodnici su bili ojačani drvenim gredama, a vazduh je strujao zahvaljujući jednoj pumpi, a čak su imali i osvetljenje koji su povezali na električnu mrežu zatvora. Međutim, jedan tunel im je bio otkriven i krenuli su da beže kroz drugi, koji je vodio do jedne šume. Osim trojice, svi su logoraši bili uhvaćeni. Po ovom poduhvatu je 1963. godine snimljen film Veliko bekstvo sa Steve McQueenom u glavnoj ulozi. Caron Point, 1934. godina, Sjedinjene Američke Države. John Dillinger, koji je zatvorsku kaznu služio zbog 24 pljačke u 3 godine, nabavio je komad drveta koji je debljao nožićem dok ga nije uobličio u pištolj. Da bi ličio na pravo oružje, namazao ga je i malinom da bi ličio još više. Kada je stražar došao do njegove ćelije, uperio je u stražara ovaj improvizovani pištolj i izašao iz ćelije uzevši pravi stražarov pištolj i veoma lako izašao iz zatvora. Tamo je ukrao šerifov automobil i pobegao u Chicago gde mu se gubi svaki trag. FBI ga je našao mesec dana kasnije i uhapsio ispred jednog bioskopa, gde je bio sa verenicom i još jednom devojkom koja ga je cinkarila. O ovom događaju je snimljeno dosta popularnih filmova, jer je John Dillinger tih 30. godina u Americi bio jedan od najtraženijih i najsposobnijih kriminalaca. Pariz, 1986. godine. Nadine Voyur se upisala u školu za vožnju helikoptera. Pošto je naučila osnove upravljanja, iznajmljuje letjelicu i sledeće pravo na krov zatvora La Santé. U zatvoru je bio njen muž Michel Voyur, koji je bio u zatvoru zbog krađe i ubistva. Njegova žena je blefirala i pretila je pištoljem koji je igračka i mahala je nektarinom koju je držala u drugoj ruci sa kojom je blefirala da je bomba. I upalila je. Tražila je oslobađanje supruga, inače će pucati na stražare i baciti bombu. Pustili su njenog supruga, a zatim su seli u helikopter i sleteli na jedno obližnje malo fudbalsko igralište. Seli u već spremljen auto i pobegli. Posle nekoliko meseci policija ih je pronašla i uhapsila. Voyur je već bežao iz zatvora 11 godina ranije, kada je pobegao sa jednog saslušanja i uzeo sudiju za taoca sa pištoljem napravljenim od sapuna. Istočni Berlin, 1979. godina. Dvojica prijatelja, Hans i Ginter, odlučili su da pobegnu iz istočnog Berlina, gde je bio mnogo teži život i niži standard u zapadni Berlin. Svako ko je pokušao da preskoči zid, na njega se pucalo, tako da im je palo na pamet da naprave balon. Ideja im je pala dok su gledali dokumentarac o balonima o braći Monglifije koji su izmislili balon. Napravili su gasni motor na propan i veliki klobuk od svile. Njihove žene su se uplašile i oni su sami krenuli. Na jednoj livadi su naduvali balon, ali je vazduh bio vlažan, pa je gornik posle nekoliko minuta prestao da radi. Morali su da slete, ali ih na sreću niko nije video. Odlučeno je da ponovo probaju kad bude neko bolje vreme napolju. Napravili su jedan veći balon i jači i u njemu je moglo da stane više ljudi. Žene su sašile balon od platna od čaršafa i te noći 16. septembra 1979. godine su poleteli. Nisu imali materijal za korpu, pa su se oni, njihove žene i deca svi držali za metalnu platformu i leteli su na visini od čak 2 kilometra. Niko ih te noći nije video i uspešno su sleteli u zapadnu Nemačku gde su nastavili da žive. Ako vam se sviđaju ove priče i ovaj sadržaj, lajkujte i zapratite kanal. Hvala.